Partiya Demokrat ya Pêşveroya Kurd ji bo koça dawî ya sekreterê giştî yênekê û Serokkomarê Iraqê berê Mem Celal Talabanî civata sersaxiyê darxist. Endamên partiyî siyasetvan hezkirên Mam Celal tevlî civatê bûn û keseyeta wî ya welatperwer bi dilsûzî bibîr anîn. Cenab-ı Mam Celal ji aliyê Iraqîyan ve hat hilbijartin Serokê Komara Iraqa Federal ew dema ku Mam Celal qedexebû vegere xaka Iraqê û piştrebû Serok Komar bi rastî bandorek wê erênî ne tenê ser Kurdistana Başûr da lêbelê li ser seranserî Kurdistana mezin da her çar parçeyên Kurdistanê. Hemû nêrînên di civata sersaxiyê da bi xemgînî birêz Mam Celal û rûla wî ya berçav di yekrêziya mala Kurdî da anîn ziman. Rojek xemgîn yani لجام ملت کرد همه ملت کرد هر چهار پارتی کردستانه حقیقتا ام گلکی ایشین نیرو ام وک ملت کرد وک ملت روجاوا هیرو ام بهیوی بین مام جلال دناغ مدابا بجبرگ ایرو ملت کرد همه بحوجی مام جلال بی مام جلال جنوب خواهند داکر و هیرو رو لگوی مگرینگ هبو گرک به وقت دناغ مدابا مام جلال بجارگی نجبیر کرن و تیم ببینه در فکر و رامان مده. سیاستوانان تکس کرن که مام جلال وکه اندزیار دیپلماسیا کردی خدمت دوزاگل خوکریه و هیوی بو او شاهیا سرخابونا کردستان بجی. پرل بردلی ما بهایا لی مخابه بار کرد دنیا خوشو امجل پیوی هران گلکی سرجا خالمه دکر حوالبندی وانا به مرا ما به وانا را تشتی که پر هیجاب و گپه تبگرا کردی تبیل کردستان هر چار پرچای کردستانی جی سر بخواد يعني پر از هیوی بیم گمام جلال هیرو کردستانک مستقل ببینه مخابن يعني قضاء خودش اما خسته کما مستر بی روچی کجا خایداویه امجوی را بیشن و حسب سلامت ده گورا خدا مام جلال تچی بس ملیون مام جلال شون خواهشتن هیجای گوتنیه کوره و بریا خسر لکانتون افرینه جبو کوچا داوی یا سکرتری گشتی ینکه و سروکومار عراقی بره مام جلال طلبانی شینا گشتی جبو سه روزان راگهاندیه. نوروز رشو دنگ امریکا افرین